Biyag ti tao. Manang Leslie, Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pa'y. agyaman ak manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di, nga magkakasakit manan asarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Dayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isungaga brodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabroad manang. Si kalangan ti amo kapag patulungan. Tas si kati adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abrodam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapang ngadeng mo. Uwan manang. Iso tulungan nak ko ma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak lamasango ti agaw Virginia eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamot trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laangan ti pangibatsyak kadagiti anak ta mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka niti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga na siguro ti pan nakabambanog ko day, Jay. Pakawanan na, bakit? Ala, lipatan mo day, Chay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta Uwan! Inal daw to apasyarak, ina. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan anay pagpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni abroad. Awan kanyak tagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan nanang. Ala, da kamin kinimanang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumaken ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambarday ta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala, baybayan tayo. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita anak ko. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na aginanaka pa yung around. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usaran. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, nay, kunak man magbakasyon ka lang. Masaluta ko nanang. Agtagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw mani. Ay, sumrakan. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubing, ipag. Adada ije silet. Mabiit laang tayabak ina, bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikaso kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay, adakan ka dagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Uwan, amo na day tananang. Saanin na masapol nga ibaga. Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan da ita.
Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan niya, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmut amo dayandan. At dadan sa ijay likod ti balay. Ay pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mat dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da. Kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw ang nagkukutong da. Nakusim da nga road. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi da pala yan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan metlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko mo ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan nagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asaan da amatartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos yun lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa agawin, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni ni amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na. Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ha? Anyat kayat mo asawan anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Na, apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Un nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasag manan akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta na kontak kamot laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamot agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang. Kaano kang agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kung agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bayin nga sawak. Kat, dagiti anak mo ngay. Di mo ka di kailiw ida. Agawid ak tulat ta, manang. Ken agpaw ika kumamot iti para kadagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta ak, manang. Anya, pangipipanam ngay iti masusweldom dita.
Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang dagiti anak ko. O sige tani, simang putin ti amok. Bye! O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulong kan nasingpet ka nga main anak ko. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, ta nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Nga mapeng agsangsangit ka. Saan da ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak namin kadakwada manang. Agpagpakasiyak. Pawitan dak man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, mano ti utang mo din ha? No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko ma. Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbeng. Ay, Jenny, aguray ka. Limok magkakadilaang wanuan niya. Masikugak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya, Pagkawanan dak ko ma. Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat anak ko. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusan tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenny abalayan. nagsinadaan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasaw. Tauray mo't ni mani nga anak mo kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasaw abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenny. Tagdamot tan anak na iti sa bali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak ko ma. Ay, pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga agapron. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan kamanang. Kaya't ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan kon nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag.
Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan, wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wen manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabroad ka ko naman Una nang. Nagpatulong ka ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta ay ka nasaya at ngarod Tapnusan laday tagbalbalyo daw kan agbababay tar aramidam. Grocery ak mampay sa akto agawid. Tapno makaina na agmatan. Jenny? Ha? Mani? Abing ada ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yun napan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Ure siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko ma, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asinin na di babaik. Pakawanan nakmat mani. Nakabasulak matkan ka. Ngamin, nagsapulak iti sabali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka matan, mani. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sabali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay-ayatan ka pailang aging gaita. Ay-ayatan ka mat, mani. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayo ng tikinaragsakyaw. Si kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Uwan, nang. Kat di ko mga rudbaybay andag iti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan. Anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan kaday abalayan miling? Ay kauwan Day talagayam. Apokok dagitan nay. Baybay akit idan. Biyag di tao. Sigurado ka ka din itinayta desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa nariga at timayadayo iti pamilya. Daytoy laangan ti amok apamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, anang. Amo yumat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak matkit di, anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok, nanang. Ikararagyo asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin abos may ichay. Kasta mata ka na yun ti ikarkararag ko, anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yo. Nangruna no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo, Freddy, akatulunga kamang bagbagakan ko, na. Agyamanak manananang. Uray kaskasano, nalag-antiriknak nga umadayo.
Taada kayo iti kabsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomar anak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka ha, Wan. Wan, amok daytan. Di ka kumaagbalin asakit ti ulo kadakwada kan angkel mo a Freddy. Wan ko laklaro dan. Dagitibilin ko kan ka. Di mo liplipatan ha. Wan, dagulit kayo mat nanang. Wan tapno di mo malipatan. Agadal ka nasayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo aya? Inton bigatan. Okay nga rod. Di ulip-lipatan tagpawit Wan, agpaw itak adagos apaman amaalak ti umo na aswelto. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti paparamid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santalatan Anya ngay kat isumat ti bosta. Numabalin la kumasukatan ti bosan niya. No siya, sak dito'y mare. Uray na unget. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan da ti trabahador da. Naku namon mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan Ingkay bagakan ko na Ang mga no adda pa iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan, mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Rimormat manan. Anya, napanan na. Kasi tisigod At damanin itayan nagiti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartak manen ijay. Wan manang. Inak tusukunan no madamdam Agyaman na kading. Aywan, agpaw itak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yan ni nanang. Nagabrod pa'y lang no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo apok. Sika ti makagapo no apay anagabroad. Anwak ngay dagita. Kat aramatam ang agiskwela. Nagpipintas to pa dagito abado. Ibagay man kini nanang. Ngayon tun sumaruno. Kwarta latan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot. Kita adumat ti badok. Kwarta ti kasapulak apong. Sana dagita. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya atam tapno makagraduar ka, Wan. Apay apakits lang timpawit yo. Kwarta ti kasapulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpaw itak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapula ko di kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo Freddy, anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga abungat manunday jay. Pangusaran man ni ti kwarta. Kunanan tumanan kanyak Bay amta ichat kunto. Wano awagak laengan. Urayag latan ti pawit yun nanang. Di yun awagan ng uncle tas sumanakon tumanan. Sige, urayim tagpaw itak to, anak ko. Ape akas jay mo ti pa nagsasao di anak mo kan kamare. Kasapulan na kano ti kwarta, mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti pa nagsasao di anak ko, mare. Ay, Ipagarup na siguro analaka ti trabaho ta dito'y mare. Demanding launay. Mare. Ungrateful di anak mo mare. Ay pasensya kan madingamin tirik na kanakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. Ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngamkas jay namutlat ta, mare. Ay, sa bagay ada talaga nagiti anak nga oray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken latta ti ulo da, mare.
Anya ti plano ni manang mo nga Freddy, anak ko. Agree nyo nga tayo ti kontrata na ija, Brown. Kastamad ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagip nakpay lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Ni, saan na kas na anak ko? At dala na patig anang usarak iti sweldo. Wano? Adan sa bali a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atang pumanak ko? Sikat ti makagapuno apay anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan maipawit yo. Di yo lang maibaga ta mabutan kayo. Saan man atila ibagbaga man ako? Tawan kinapudno dagita. Ken na minsan matla sa anak anagpawit. Pawitan dak nga roden tani. Naibusan ti kwartak. Nakautangak pa yan. Ala, ngampang nga asim ta saan ko maabisyo ti pangigastusan. Wen, sige tani. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tani. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kas pa nagsasaw iti inam, Jomar. Apay manan ay, uncle. Respetum kumamat ti inam. Nagalas ti pa nagsasawm. Kaslasaan mo nga ina ti kas pa nagsasawm kenkwana. Anya ti madija Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto iti inam. Nagsasaw ka, kaslas si katibos na. Nagdawat ak lang iti kwarta. Tanaibos nga roden ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat da siya. San adakas nagdawat ak iti kwarta kenkwana. Wan ngam kitaam kumamit. Narigat ti trabaho ni nanang mo yabrod. Di na lang maidiritso nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan ili ti kalaban ijabalasyo tao. Sige, uncle. Tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawan. Agraman barkadak, iso ka da kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagitamot nabiso at tao ti pakibarbar kadaam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti rigat ti inam ijabrod. Kulakmanen. Maulawak, Mare. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mare. Ay na, agpa-check up kan mare. Delikado dahitan. Agina na aklabiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipawit ko laangin iti Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsen asakit mo. Banog ko laang daytoy, Mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige, Mare. Agina na akbiit. Ituloy ko to ti aramida kinton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno paginanaan nakapailaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak daytoy, Mare. Agina na aklabiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Nabay ka di apong. Tinapatagakit nagawid Ay na, dita ti pangigas-gasto sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak, di kwarta kon. Nung makita na kanya Uncle mo, Freddy, ay, Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na anggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wanata, natangkan mo't nga minti ulom. Talaga gita, kaguruguro na ka. Isaksakit na kanya Uncle mo. Di na kaya tamay sagmak ka. Ay na, napatpatagpay ki din na kita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Alia, agpulong kay manan kinang kalapong. Tapno ang tanak manan, ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asungsung bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, damanan na pananda kadagiti gagayem na anak ko. Anya, ang mga numabaybayan na matan ti panagadal na dita, Nanang. Ada nga min kwarta ngay pawpawit mo.
Numabalin, di mo sobraan ti pawit mo, anak ko. Nanang, Nasukir nga men. Natangkan ti ulo na. Nang runa no kadwa na dagiti barkada na. Uray ni Freddy akabsat mo ay na. Marigatan namang disiplina kan kuan na. Tapasaray sumbatan naman. anusan nyo pailaan ti anak ko, nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dengdenggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kan kuan na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, nanang. Pakibagayon to nga rod ni Jomar a replyan na dagiti text ko kankwanan no agawid di tabalay. Kailiw kun ang makasarita ti anak ko, nanang. Magustuhan lang una ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kas di ka numan ang tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadila ang Linda? Ape akasla aglaladot ka? Kalaat mat nga minasimakit ti ulok, mare. Nini, ape nga eh. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Amang ano kalaat amatanim mo dawak, mare. Agpa-check up ka nga minan, Idi pa'y lang ibagbagak nga agpa-check up ka. Mare, maulang. Ne, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda! Sir! Madam! Help me! O niya nga eh, nawaga mo ti pamilya mi sa Pilipinas. Uwan, nalpasan, mare. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di sa Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, mare. Agpaimbagak dito yan. Sayang matitrabaho, nusukatandak da, madam. Sayang tinarugya. Saan matla kayat ni Madam agtrabaho ka No kasta ti kasasaad mo. Kunang amin ti doktora ka sa pulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak nagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nang runa iti anak ko, mare. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga, apo. San mo tinagpawpawit ni nanang? Sa mula malagip kita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di munto pa'y sungsungbatan ti awag na ka. Irananamot ngayon ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaan na ija abroad? Da kayo na, apong. Talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita, apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na mo't yung tagpawit. No agsasao ka. Kas lapid-pidutan lang dyan nam ti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kuana. Pagrigregatan na ti kwarta nga ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, Prede? Apay ka din, nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nep ko. Adda ka no dakas na napasamak kan kuana. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak kay Jacob Sat mo. Tagtagahinip la day tanhanang. Kun may isa, nasingpot dagiti amo ni manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kada tayo tunggal umawag. Ay, basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita, Jacob Sat mo. Mabit lang nga rod, nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kasi ti apo, si Bibi agaglag tama, nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kaslag kakapsot ka mat. Saan mat, nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabalin na pigsaan ti boses ko. Tamangan no agong ti bus ko. Aywan, sa anak pala ang makapawit or unong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado, nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, agpakadak pa'y nanang tabisi kami dito'y. Umawag ak tumanin no awan aramidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agring kan.
Aldawan. Linda. Ni, apay kasto ti lang ato'y kumarik. Linda? Ala, saan samatan nga kangangas? Linda! Diyos ko, kasyam kuman ni Linda. Ispalam ti biyag na po. Ay, tinaset, ayabak dagiti amok. Hello. Sino da ito eh? Siyak da ito'y Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan. Si Kamot Gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmaklaw, titibagak ay na, Ha? Apay? awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana po nulay tamanang. Katong kanulay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngam linablabanan na ti sakit na. Inkarigatan na lang ta tinagtrabaho nga uray darikrik na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga masakit gayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kunana mo ta pinakamon na kayo. Awan na dakdakamot naman. Di mi amo ang nagsakit. Tatunggal umawag. Kanayon na nga ibaga na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya't nagdanag kayo, Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami! Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasaad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasabakan ka. Sana ko mga manugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawit tayon. Datayolat na bati dito kampusantan. Uncle, nagsakit ti barukong ko. Amok nga minasyak ti rason ti panagabrod ni nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampanunot na. Taura mo na di nan kapalan dagtrabaho. Inkarigatan na lata. Ayat na lamay tad na tiga sa pulag. Husto ka, Jomar. Nangato tarapahap ti inamparagan ka. Kati pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na. Adyak man la kumustahan mo ti kasasaan na. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar. Kasano ang masulitak ti nagkurangak iti na, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsingpat kon. Nunatay matan ni nanang. Nanang ko! Ala, agrobot ka, Jomar. Taing kaginroll. Ha? Kunak manlog sardeng ako nga giskwailang kan. Tawanan ni nanang. At da kwartang imbati, tinam. Pagatal mo kanu tayo, Jay. Kasta tinlanad na iti surat na. Sakbayan na tayo. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kayatan tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo, kay nakalpas ka ni ti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Uwan nga rod, Lola. Huh? Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan nga ininyero. Agyaman ako, Uncle. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Uncle,
Kapuiti ka na nakadayo ti likod nga oray awanan ni nanang, sanda ka binaybayan. Ket panawanan, tapno agsubadak kada kayo. Kapuiti kinasayatyo kanyak. Ay na, saan may mat nga isid-sidir dayta? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Uwan nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo mat ngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam itisidong tinamarswa. Uwan, Uncle. Katagyaman akmanin kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Biyag, di tao. Diyak lang pagaro, Feli. Napimpintas ka gaya iti personal. Gamit iladawan lang. Agyaman na, Rico. Uray si ka. Nakatataer ka matiti personal. Inayat ka ni dagin inawag tapay lahing di cellphone. At addaman itan, tanagkita tan iti personal. Ayayatan ka mat, Rico. Sapay ko mata di naktulukwen. Sapay ko ma. Jak tumanan mapadasan tagladingit maipapan kan ayat. Ha? Kaya't mo ka di asawan? Addan imo na anubium sakbay kanya? Uwan, Rico. Ngam, inalilaw nak. Nangasawa iti sa bali. Nala, di mo lagi pang tinabalabas. Agragsak ka itan. Ta nakatumpong ka iti lalaki ang mga yatgan ka itagnanayon. Sapay la ko, ma, Rico. Wen, ikarikday ta iti batog walangit. Sigantula ang tayatag, aginggat maudi nga angas ko. Kasta ak mat, Rico. Ne, malamat gaya man. Agawid ka din iti lugaryo? Saan? Tama man, Feli. Sa pagtulangin tagawid no bigat. Pagturo kam nga rod. Pagturugan ta ko nama, Ha? maturog ta iti hotel, Feli. Rico, nailaw antan. Talaga kasta. Ta agayan ay tamatan. Agkasarta kumapay nga umuna, sa taaramidon ti kay kayat ta. Wen, dumteng to tayo ta, Feli. Agurnuhak pa'y. Baya, tanod na umdas nga urnong ko. Dumanon kaming kadagiti dadakil ko. Laglagi pa mga impaay ko amin ang apa nagtalagkan ka, Rico. Damo pa'y lapa nagkita ta. Inrok makon ti amin ko kan ka. Dakkel ti pa nagtalagaw kan ka. Agyaman ak. Ngam di ka matanagan. Di kan tulog ko na pulos. Di kan ti sukat. Iti dahi ta kinapintas mo. Isukat ka? Diyak tumaramid dahi ta. I love you, Feli. I love you too, Rico. Hello, Rico. Hello, Feli. Agturong akong dito lugar niyo. Marabyahan ka makasampot, ha? Okay. Nakarubot ka din. Ang kita tayo tisigod, ha? Bye. Love you. Okay. Inak agpakadan kadananang. Papanamaya katrabien. Kwa, ije balay da insan Arlie nanang. No jak makaawid, maturog ka ki Jayan. Di mo ka din ba ipabigat? Rabien, anak ko. Jak mabalin nga ipabigat da ito'y nanang. Importante ti bagakan kwa na. O sige, mapanakon. Rico, kasano nagsikugak. Anya ti aramidam. Di mo pa'y lasasawan ti kasta. Taadayo pa'y mapasamak dahi ta. Anyat amom. Amangan no itinamidwa apan nakailawan takat agsikugakon.
Ni, umawag ang tibos ko. Excuse me ha. Kasaritak beti manager mi. Amang ano ayaban nak. Kat ada pa aramid na kanya. Dahito yan ti pagbutbut ngak. Masikog akon. Positive ti resulta ti pregnancy test ko. No. Ayan. Ayan mo magpasabakan ka. Tatang, Masikog ka kaday. kwa, Masikog ka ko na! tatang, Ha! Asino ti ama ti sikog mo? Ha? ni Rico, tatang. Asino rin ko na ita? Ayabam dito balay, tsaka ko kasurita. Tatang. Hello, Rico. Masikog akon. Anya? Masikog ka? Apay akas ta ti jar mo. Saan ka kadi naragsak, tadanton anak ta? Sigurado ka kadi ang nagkaod ka niya kaya. Anya ka kadi? Asino pa'y kumakat si kalaang matinobyok? Nga ta, Rico? latingitak. Ng pagtuwa-tuwa aputot ko na ita, Feli. Nagsakit matkanday ta ngay bagbagam, Rico. Laglagi bang asaan kan anasin ang abalasang ididamot at tinagkita, Feli? Sige, bye! Rico! Hello! Apay ngay akas tiyan matanti bagbagana. Anya ngay ita, nakatumpong ka iti responsable ang nobyo, Feli. Nanang, Nagloko mo dyan ang lalaki? Namuan na lang masikog ka? Nagpukawan ang kaslasaw? Sa anin ang nagpakpakita ka nagparparit na blouse? tatang, Dahil tangamin ka, nagtalik ka dagos iti dahil dyan lalaki. Nagamamu kay pa'y kumangamin, saka nagtalikin kwa na, Feli. pakawanandak ko matatang. Mala, awatan tayon ti amin. Taure ungtan ta ti anak ta. At daditan, sana na may subli ti amin. Kundi tay ammo, no pang sapsapulan tayo iti dayjay alalaki. At nyapay ngay, kapilita na, nga aganak ka na balasang, Feli. Pagkatasa mo ti anak mo, Feli, tama nga numabisen. Nanang. Umay ka na ko. Naglungpo nga ubing to'y apo ko talakay. Naggwapo nga ubing. Huwag nga raw, nagtangos na agong da. Imala iti amana, tatang. Kasta ti agong ti amana. Di na nga rin big-bigan aputo ti anak mo, karuprupa na kung ang pailaang bay. Tatang, Kan mabaling ka di Feli. Di mo sang kadakamat dahil di alalaki ta masurunak lang. San lang agpakpakitan? Tama ganon niya pati marami ko keng kuwana. Ala, gusto day tan lakay. Ayugan nakmankit day ta ita gumatang iti sidaan ni Feli. Pagigupan ta iti sabaw. Mami, kunan ni teacher ko, siya ka no titapuan ija eskwilaan mi. ay, wow! Ay no, naglaingan ti anak ko. I love you, anak. I love you too, mami. Bayam, tanada kwartak. Intan to ijemol. Agbasyarta. Kalpasan na, gumatang tay tibadong. Basta ka ba ulak agatangan, Gatangan ta amin na kayat mo, basta ka ba ulak. Ha? Talaga, mami? Wan. Agsingsingpot ka, Wan. Agadal ka na imbag. Anya ti kayat mapagbalinan, anak ko. Aglako ako maiti store, mami. Kaslakan ka, mami. Anya? Saan nga engineer? Wano, doktor? Manjak, agbantay iti store ti kayat ko, mami. Nagmayat nga minti agbantay iti store. Nangaruna no adda ti gumatang. Ando ti itud da a kwarta.
Anyan? Hanggang uray no kasta, agadal ka na imbaguan. Aramidak ti amin ang kabaulak. Tapno maipaayan kay tinapinta sa masakbayan, anak ko. Nanang, aga-abroad aksa. Da kayon timang bantay iti store, taga-playak para abroad. Anya? Pasapul pala ka di nga umadayo ka, anak ko. Kasapulan, nanang. Dumakdakkelan ni Marky. High schoolan. Madamdama, ag koleyon. Masapul ang makalpas iti panagadal na. Saan, Mami? Di nakpanawan. Jacket nga agabrod ka. Anak, kayat mo ti makaadal. Saan ka di? When, Mami? Lukas na nga rod, palubusan nak nga umadayo. Tapno adda pagadal mo. Nujak agaburod, saan ka akabala na pagadalan iti kolehiyo? Di nakpanawan, Mami. Please. Anak ko, Sumuro takmat kada kayo. Ano pumanaw kayo, Mami? Itugot nak iti papanam. hala, saan ako nga umadayuan? Ha? Agpaisaw, Mami? Wen, di ka kabala na panawan, anak ko. Yes! Promise mo ah. Wen, basta agsingsingpet ka ha. Agadal ka na imbag. When, Mami? Promise! Mami, nalaing ako nga agsukli. Amo kunti agkwinta. Wen rumbang laang nga amom, tanawanak dito store, si kataglako. When, Mami? Nagmete agla ko. Gumano ang kadwata ni Dadik. Naragsak tayo kumang aglakla ko. Pinanawan na tayo mat ngamin. Ay, anak ko. Nala, di mon panunutan ti amam. Tapno saan ka manan nga agliday. Nairwama kon, Mami. Sa bagay, okay lang oray awan ni Daddy. Tadda ka mat, love na love ka, Mami. Nakarkaro pa'y apat-patgan ka, anak ko. Mami! Marky, anak, di magasa kung diti pagadalan nyo. Tapag iso adismisal yo. Agkuyog tan nga agawid. Naggapuan ka di, Mami. Adala na pan ko ginatang iji plaza. Alang umikan. Wan, Mami. Ay, nalipatak ka ng tipayong ko. Inakalaan bihit, Mami, ha? Sige, darasam, anak ko, ah. Wan, Mami. Feli, Ah, Rico? kumusta kayo ni anak ta? Ah, Pakawanak, Feli. Nakita ko anak ta. Kat kayong ingas ko lunay. apay nga da ka. Kan kasanoan na mo adito ti pagad-adalan ni Marky. Nagdamdamag ak, Feli. Kan nakaumayak. Tapno mayag kita ho iti pamakawan kan ka. Kastamat ni anak ta. Mami? Nick? Asino ti kasarsarita, Mami? Ako. Magwapo ti anak ta, Feli. Ha? Anyat ibagbaga na, Mami? Marky, anak. Iso ti amam. Ha? Kasta ka di, Mami? Anak ko. Kailiw ka una yan. Nagwapo ka. Nagkaingas ta. Kan damag ko na lang kakano. Iti pagadalan niyo. Si kakano ti may siya katagiti kalaingan. Feli, mabaling ka diti umay di balayo. Ha? Please, Feli. Kaya't ko nga iliwan anak ta. Nalipatan sa amutan, kinaramid mo iti kalabas, si kaalalaki. Pagawanan ako matata. Napuskol, ti pa nagrup-rupa man niya. Pakawanan ako matata. Nakasaganak amang sulnit, iti nagkurangak kadagiti aginak.
Hindi pa ila kumana kapanunot ka, ah. Lakay, anya day taaya. Baybay anak mamay bakit napalagipak man dito alalaki. Namnesan sa. Nalipatan nan sa tinarabid na iti kalabas. Napuskol ti panagrupro pa na. Lakay, nakasagana nga rudmat amang sulnit iti nagkurangan na. Kastalaing ti kalakanak ang kuwana. Reputasyon ti anak me ti dinadail mo. Da kami tinagsagsaggrap anak ang ngag itagkakasakit a salita. Naganak abalasang kung kunada iti anak me. Tata, pagbabawyak na tangay naramit ko. Pagbabawyak? Agbabawi ka? Ngam naladawan di amin. No sakla ama isa, di kan kayat nga awatin. Anat pangudeng mo, Filay? Tatang, saan pa yan naladaw ti amin? Kaya't kumot ang mabukal ti pamilyami. Anat ko na ni Markingay. Kaya't namat ngagsinublian kami iti ama na, tatang. Ay, sigurado ka. Uwan, tatang. Ayabam nga raw, tapagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Sige, tatang. Kat agyamanak, numaawatan dak. Basta ka rin di alalaki, adinan ulitan kinarabid na. Agyaman ka, sa awatan na kapailatan ako. Tanusak lang ti masurot. Uray sa anag. Awan ti maramidak. Kaya't nga mabukilan ti pamilyayo. Kitsabay ko mga raw. Tadikan agaramid iti may kaniwas. Ikarik, tata. Tatang ko namon. Sa agkasar kainton itanak ko. O niya, may kasar mo nga raw ni Fele. Kaano? Ti kayat yo pa nagkalaysa. Ko. Lading hitek, tata. Gamjak mabaling nga ikasar ni Feli. Anya? Anyat kaya't mo asawan, Rico. Ko. Adan in kasar ko. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ay awan lat tagayam. Talagagayam, napaklan ka nga ulbog. Manangalilaw ka talaga. Nagsina kami ni ti babae ngayon kasar ko, tatang. Di nakawagan ni tatanam. Ibabawag timba kang itay. Tata ko naman lang. Ha? Awan babain mo talaga. At dami gaming kasal mo. Ngam apay anaturad ka pa lang agpakita dito. Nagsina kami, tata. Uray bay, may kasal mo nga raw danak ko. Kat at dami gayamin ing kasal mo. Ureg din na kami latan, tata. Ay, pumano ka? Dinadail mong danak ko. Sa ita, pagbalinin manin akabit. Kasla kabit mo lata. Tadagan nga rin ing kasal mo. Naglaing ka. Ayan, pumano ka. Tauray anya mapaspasamak. Dak umanugot nga ituloy yung relasyon nyo. Ngamnay. Uray agsina kayo. Itid mo lata ti pagribangam itanak mo. Tano di ka mangtid iti suportada. Idarong ka. Apay, di mo imbaga dagos kanyak day Rico. Sorry, Feli. Ngamawan kami. Mabaling tatag din nakas. Ay, sana mabalik. Sakti makalaban yun ay pili yun kaya kayo. Awan babain mo kit di alalaki ay. Bayam ani Feli ti mangedeng dayso ti masagnan. Langruna kat adda anak da. Pili. Anyat makunam. Agdesisyon ka. Abay, kaya't mo pa ilaang dito at tao nga oray inululbudan na kan. Saanan, tatang? Kagurgura kunday tatao. Inalilaw nak idi. Ita, alilawan nak manan. Oh, nangag mo. Iso pumaraw kan, Rico. Yak kayatin amakita ti panagrupropam! Ay na, anak ko. Ay na, nananay kan nga engineer. Ay na, may saka na profesional, anak ko. Uy, mami. Katagyaman na ken ka, ha? Sika, ti pangisaguta kiti baligik. Tauray, nagmay saka ng patakil kanya. Inkarigatam ti mangipaay amin akasapulak.
Aging ganatun uy ko tarapahab ko. Ay na, maragrag sa kanak-anak ko. Ngamin, nagbungan ti ado a sakripisyo ta anak ko. Kat kablaawan ka manan. Agyaman ak, mami. Kat ikarik, mami. Di kay tubaybayan. Biyag, di tao. Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka day kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Barang kastan tumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Barang makarana tayo itinangi na presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala. Umadayo kan ditoy. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunak tumat ngamin asaan kan ang panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na ka manen. Ay, wan nga rod lakay. Agbabawi aka na panichay. Kayat ngamin ni nanang aging nasidag kami nga agkabsat. Di na kayat nga adadimi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wan nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, santa na pagsaritaan day ta banag. Tikit di pagsayatan dagiti mulat at ipanunutan ta. Sapay lang ko mga ron. Tamairanay tinapinta sa presyo into nagapit tayo. Tapno makabayad tamatin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni manang ami. Wan nga ron. Di ka madanagan. Asikaswak ang naimbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay. Tapno da pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman na, kaputa na saya at kang asawa. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mula ko na. Ah? Talaga naglaing ni bagat ko Amumlat tanon niya tiket ko no kastoy amal pasti pandangan. Nasaya tas marungkar ka dito'y balay. Ami, anak ko. Imayak na ang taitid ko to'y abastuyo. Apay, kasla day bagayo. Ay, kaya't kalaang nga palagipan. May papanitikabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nang maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidag kan kwa na Amok, nadagsen ti daram ken kwa na anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Isuwa ka na yun tinasaya at itimatang nyo. Nga awan pay mo't aramidag ang nasayaat. Kanayo na dagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat anak ko? Kaya't kulaeng agbalin ka nasayaat. Isu nga isursuro da kay ti rumbeng aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan ang nasayaat ti kasta. Da kayon tumot lang tagtinulong. Nang runa inton awan akon. Tanya kumamot nga iti maitulong day jay marigrigat kanya. Ay na di mo sawan ti kasta. Di mo kumatagibas sitan unay ti kabsat mo Laglagi pumakabsat mo tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa'y ti mapaspasama. Ay po na nang amok day ta. No apay ngamin nga isupay tinapalin na kabsat ko. Naragrag sakak pa'y kuma. No sa bali lang tinagbalin na kabsat ko nanang. Ame. Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay! Apay ka di mga nag-imili. Papanam kabagis! Mapanag iti pantarma nang. Agaladak ka no ijay. Tapno maprotektaran dagiti na imula ang mais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kasta aya. Wan manang. Inakitan. Tapno san una ang napudot ti darang tinit. Ay, katuwan na aading ko. Ang asino tinagpamulakan ka? Ni Ami, wano ni Agustina. Ni Ami manang.
pinamulaan na amin. Anya, ang nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apatiti ko ti adi na kat pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti kuna na ngamin kat kukuha na laing ti dagayo ija pantar. Anya! Ay, impakat man nga tan ni ame iti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam laing ti anak mo manang. Larigat no agawan na ti kabsat na, idin to tagpadadamot nga anak mo. Wen nga rod, ay talaga kasaritak to ni ame maipapaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapanakon, tapno sa anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman anak manang. Adto ti kapi yun nanang, agkapi kayo kabayatan ti panagin ni storya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagara yo, nakasapsapang may malatiw kayo diti balay. Ama mo kayo nanang, saan dak nga umay danunan diti balay no saan napatid ti gagara yo. Ay kuha, umay ko kumadamagan. No nagsarita kayo kan ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day iti kamote kan mais. Sigurado nga minanapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day apaset ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo may papan iti day jay. Inton sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mat ano sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay, una yan ni manang. Talaga di nakikabkabilangan na kabsat na. Gapuy ti kasdingar aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyakto ti makisarita kan ko ana. Jak kayat nga griri kayo manan nga kabsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklangan ti basi tatalon mi? Amok nga minasaan nga agpaabak ti kabsat ko. Kat amangan no da kayo kit di mo ti agrikyar. Hangam sana mabalin ti kasdingar aramidan ti kabsat mo. Masapul nga agsarita kami kan ni ame. Apay nga da kayo dito'y pantar, nanang. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kasya nga adayo ti pagnain nyo. Kaya't ko lang amin napankan no pudno pinamulaam amin na pasito'y dagatayo dito'y pantar. Jakilibak, nanang. Ngam, anya kumaita. Itid kunto ati bingayo iti paset para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amanggagan ka anak ko. Anya nga rin ti kayat yung ay bagak, nanang. Ame, biningay ko iti talo apaset dayto adaga. Apay pinamula am amin. Ayan nga rod itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kung naktupay kat, nanang. Dayjay manen nga Agustina tidakdakamatin nyo. Ang tapnoy bagak kada kayo, nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Gaputa sayang no mabakante. Saan damot laang as asikaswan? Tasadot da nga gasawa? Kasano kumama asikaso da kat pinaaladam meten. Nanang, Agpanunot ka man itinasaya at anak ko. Saan ka kumangagbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pay? Manang! Apeng agtungpa ka ngay. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Hala, diyak ka mo tayo bagbaga manang. Anya ka din tayo sasawam. Sipod ka, ubing ta! Sika na kanayon tinasaya at kadatatang kananang. Aging gaita nga adan bukod ta a pamilya. Sikalat ta tibida ka ni nanang. Kan aging ga iti maudi nga angas na ditatang. Sikalat ta tibida. Sikalat ta tinasayaat. Idinto ta syak. Kanayon na dakasak. Ala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpadat ang ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana pud no dayta. Sikala ang tikay kayat kan ipang pangruna da. Kuma,
Saan lang nga na si ka? Tinagbali na kabsat ko! Ala, saan ko mamatakas na tibagbagam ama nang? Agpin na tagta ko ma, tadudwata nga agkabsat. Tano siyak talaga patpatgan kakabsat ko manang. Dura amin nga ibagbaga! Style mo man! Okay, at iti danom, uminom ka. Agyaman na, Karnel. Ala, gusto tayo na panagsangsangit mo. Amang ano dumikarti sigod asakit mo. Kakaisuna ang nabayag asan adimik di ka. Unay mat nga may nantikabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanya. Dudwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo tigapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni manang ami. Agim-imon kan ka. Kaputasigon kan ko na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam sana pudno dayta. Atap na lang daychay. Ngam kitdi. Agpada kami nga impatagdanan ng kantatang. Wala. Bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugurat iparik na anakin ka. Parik na amlat tayo iti ayat. Di mo tutupan di kabsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anyatar aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni ising akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam kanakan. Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot kamat, di nag-enjoy kamat kuma. Sana puro trabaho latan ti sangsangwam. Ikamat ti panawan ti bagim, kan ti pamilya maa. ngam, dakas ka di ti ugalik, Uncle. Ibagak ti pudno. Gamsapay la kuma, tadi nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akabsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akabsat mo. Uncle Noel. Iso ati makunak, ipatag mo met adya kapsat mo. Agpinatag kayo. Di mo gurguraan. Taawan sa bali nga agbinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat? Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa din nakitkita di kabsat mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Makumi-kumak ngamin. Gaputa madama ti panagapit mi kadagiti bunga ti mais kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma. Tamangan no matangkenanen dagijay. Apay, anya ti marikrik nayo aya. Masakit kayo kadi. Ipan kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanyak kumapsutan. Ame, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kayat ko makita. Kayat kayo makasarita. Dayta ka ti madi kada kayo, nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina ti awagan nyo. San lang arudin nga umay sumarungkar. Ngam isulat tama ti sapsapulin nyo. Nasayatan ka ka dito'y balay ni nanang manang ami. Kaya't kayo makasarita to ha. Tanya ko mga iti bagam kanyak si ka, Arnel. Nanang, manang ami. Sana nakasarsarungkar dito'y na Agustina. Gaputan na idalitan. Anya. Apay, anyat makagapo.
Dimikar man ang tisikot a sakit na iti puso, nanang. Anya! Ay na, di anak ko aya. Ang amapay ngay talang ngayon pa ka mo, barok. Pasensya kayo, nanang. Ay, Di na kayo't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok kada kayo ti kasasaad na ita. Marik na kamin, amang ano sa arin nga agbayag ti kasawak. Gaputa dimikar man ang tisigot a sakit na iti puso. ay na, di anak ko aya. Nakakaasimat. Ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday yung ospital, ipag. Aday tatasawak, nanang. Manang ami. Nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapat ken kuha na nga aparato. Nakakutkot tong matanti kabsat mo, anak ko. Ay na, nakakaasimat. Nanang. Nanang, Nanang, manang ami, apay nga da kayo dito eh. Bakit? Pasensya kan. Ngam, karbang nga damot ang maamuhan ti kasasaad mo. Arnel, saan ko man ang masapol nga impakaamom? pangaasimading ko. Agpaimbag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag na ka unay, anak ko. Anya ti pampanunutam ame. Apay ama ikulkuleng ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang, adu abanag tinamiris ko iti pan nakakitak itay iti lang ati kapsat ko. Anak ko. Kinagurak ti kapsat ko iti kalabas, nanang. Pinagimunak ngamin. Ang amita. Mamiris ko ti bidot ko. Di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatagmi iti daydi amayong. Uwin, nanang. Maamiris ko itan. Nga iso nga inasasikaso yung unay idi ti kapsat ko. Tadagayam sakit na. Tsaka mo, nanang. Ay, wan. Sigudan a sakit na dahin chay. Ngam di mila imbagbagakan ka, anak ko. Iso a pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uwin, nanang. Maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kapsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alanganang. Milagro ti kasapulan tayo, nanang. Magnamnama aklat ka, ame. Sa anak asumuko. Kayat ko pa ay makadenay tinapaod ti kapsat mo. Uray siyak, nanang. Kayat ko pa ay makadenay ti kapsat ko. Nagadudag iti nagkurangag ken kuana. Sana ka nagbali na nasaya at agapsat ken kuana, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Tulungan nak nga agkararag para iti kabsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na pigsa ka manen. Kat kanayo ng meten ti umay dito'y talon. Amang ano makapadakas iti salon at mo, no kanayon ka mabanog. Ay namanang, ad-adang agsakitak nagigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang ti balon ni Arnel a pangaldawan na. Ading ko. Kunaklan mo sanda ka na makadanaga po iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos manang. Pinapigsanak manen.
Kan saan lang nga day tati parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga kabsat. Na, uwan ading ko. Kat rombeng nga agpin na tagta. Gaputa dudu atalaang kat nga ron nga kapsat. Agrambak tayaw gapo iti panagimbagan ti kabsat mo, ame. Wala na, katamuyo. Nakaragrag sakak. Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Anak ko. Katagyaman akmo, tanagbalbaliw kan. Wala nang tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kapsat ko. Linipat konti kinaagom iti panunot ko. Nanang, manang ami. Umay kayon tamangan tayon. Naidasaran dagiti taraon. Wala din ko. Ala nanang, umay kayon. Sige, intayo nga rodan. Pukawan ti kinaagom iti puso ken panunot, gaputawan na pintas nga itdanday ta iti biyag ti tao. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At iduga sa laysayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ang tikabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko? Isu na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Anya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsina da iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inamken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para kan kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main.
No, mumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo ang makita. Madan asawa, tinami, tinay di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapadamami kanday ti daddy idi. Tababairo mat ni daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kwan, nagsakitan ni mami. Kat ison ti impatay na. No, mukla ko kasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simmangput kit din dyan nabayagan anak pukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rombang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumatla akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan kwa na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon, Linda. Kat agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay diti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Angam kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan kwa na. Ngam arami dati amin nakabalak. Tapno makasubalitak kwa na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Ala, anusam nga ron nga ay aywen ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magayaman, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, jak mapilit ti bagay ngag cellphone. Manaktak laday ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, saanin ka nakan. Uray, taag biyagak mas nga uray awan cellphone. Ni, nagaduman ng tibinuras ya prutas kan na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yo. Saan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mamapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kunto nga agawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang nga rodtap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw.
dito ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito'y. Urayag ti iruruar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, David, ando pa'y sinaskin nga aramidon tayong tunbigan. When nga, my friend. Katay ti anak kao. Mara! Apay nga ta kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Asino ka din ni tata? Am-am Saan? Ala, mapantan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga na nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, dumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan daknatan. Kasano ang paitan? Friend, makipaglading pa kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito. Mara, asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang digitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rin. Sobrang kayo, tata. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagnad ijay. Tagmay may sa akmatan. Agbalinak laan naliday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sadino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla a kwarta laeng ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupay Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Wan, tadya ako na mo ti pangsuruta kay ti anak ko.
Tamanipod na tayo tiikit na. Inla ko ng tibalay na. Katjak amanup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan. Ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan Juana. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asa pa'y lakuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw ta ni ti pagababangan ta. Tagnaid ta ni Jibalay, marahani. Agkasartabay nga umuna sa tagden na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Isuabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Ta agnaid tan ti balay. Agasawa ta matang ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka itikas kan kwa na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan itikapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Ah? Kat no kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Wen nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rod agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno nasalon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang ti ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una rada. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga minti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Apay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsan na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Apayan ngay. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan, tayo inanak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Apay, Josh. Maligat anak nagangas. Tulungan lang. Apayan. Mabit lang tagpatulong ha. Itry da ka ni ospital.
Nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Nabayagan, masakit ko na ito eh. Insardang ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ko. Naimbagan ako na. Kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay am ti bagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa niya imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kaming kadagiti anak ko. Anyan. Nagkasangat nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, lukas sa pulang titulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 tawin matan ang natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klang. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Taiso paya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kadakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawang? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, ta medyo nalawa mo, ti silid ka. Sige. Tano adawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kamin. Oh, Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakadwak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon makita ti amak. Tanabayagan asaan kami nagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan.
Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkindawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linupatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pahi anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko ti agkin daw iti pamakawan ni ti amag. Kanaagdadan na kami kuman ka iti anak ko. Ngamawan mat gaya man. Tatang ko. Pakawanan na ko man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pangtadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysan na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarup. Akasta ti kinasing ti amag. At andang ang kapsutak. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko.